itagendera ku mategeko. Iryo tangazo rigira riti gukinisha nkana amahame yibanza agenga imibanire y'ibihugu ni ibintu bibi kandi biteye inkeke kandi biganisha isi kubaho itagendera ku mategeko mu buryo butigeze bubaho. Ibibazo bikomeje gufata indi ntera mu nta shingiro bifite, ariko umuryango mpuzamahanga usa n'ushyigikiye ko bikomeza nta kubiryozwa. U Rwanda kandi rwakomeje ruvuga ko uburyarya no kurebera mu bihe nk'ibi by'umwihariko bikozwe n'abakomeye bishyira isi mu byago byo kwisanga mu mvururu n'ibibazo. Guverinoma y'u Rwanda kandi yavuze ko Qatar ikwiriye kuba ishimirwa kuba yaragize uruhare mu kugira mu buhuza bugamije gukemura ibibazo bimaze igihe kandi bikomeye mu burasirazuba bwo hagati no muri Afurika muri rusange. Yagombye kubishimirwa, ntabwo agombye kuba yiturwa kuraswaho. Guverinoma y'u Rwanda rero yifatanyije na Qatar muri ibi bihe bikomeye ndetse isaba ko gukemura iki kibazo kimaze igihe mu burasirazuba bwo hagati gikemurwa binyuze mu mategeko n'uburyo bw'imakaza amahoro. Ku ya 2025 nibwo Israel yagabye ibitero i Doha muri Qatar bigamije kwivugana abayobozi ba Hamas, ariko ibikora itabanje kugisha inama Qatar. Igisirikare cya Israel cyakoresheje indege z'intambara 15 zarashe ibisasu 10. Hamas yavuze ko abagize itsinda ry'intumwa zayo zari mu biganiro i Doha muri Qatar barashweho, ariko ko hakomeretse barokotse icyo gitero. Yavuze ko kandi abandi batandatu barimo n'ushinzwe umutekano w'umunyakatari bishwe. Minisitiri w'intebe wa Qatar rero akaba yitwa Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani yavuze ko ibyakozwe na Israel ari iterabwoba ku gihugu cyabo kitapfa kugenda gutyo gusa, kuko nabo bafite uburenganzira bwo gusubiza uko byagenda kose. Mu bamaganye kandi iki gitero harimo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wavuze ko Israel yakigabye itagishije inama Amerika, kandi Israel na Amerika n'umwe, ariko bati kuki itatugishije inama. Qatar n'umufatanyabikorwa ukomeye akaba n'inshuti ya Amerika, ubwo ni Trump uvuga amagambo. Ntabwo nishimiye ahagabwe iki gitero, ni icyemezo cya Minisitiri Netanyahu, ntabwo ari icyemezo cyafashwe nanjye. Wakwibaza ngo abakoce bari we buri gihe uhora azamura ijwi iyo Israel igize ikikora cyangwa ivugwaho, ko cy'Amerika ariyo izamura ijwi. Yavuze ko kandi akimenya iby'iki gitero yahise ategeka intumwa ye yihariye Steve Witkoff kuburira abayobozi ba Qatar, ariko kubw'amahirwe make uwo muburo watanzwe amazi yarenze inkombe ku buryo igitero kitari kubasha guhagarikwa. Urumva nawe yaje nk'abapolisi muri filime batanga umuburo kandi amazi yarenze inkombe. U Rwanda rukavuga ruti kuki ibikorwa bikomeje kuba imiryango mpuzamahanga iri aho ngaho irebera isa nk'aho bishyigikiye, ni ukubera iki? Kandi ibi biri kuba mu gihe ejo bundi hazaba inteko rusange ya Loni, ariko ni ukujyamo abantu bakavuga bakavuga disikuru bagataha, ariko ibibazo by'intambara z'urudaca zimaze imyaka n'imyaniko ziracyahari. Inteko rusange ya 80 yaratangiye, ahubwo yatangiye ko yatangiye ku ya 9, hari ibyo bitangira kuganirwaho nyine kuko iba iminsi myinshi. Ariko icyumweru gikuru cy'inama nyiri rusange z'abanyacyubahiro benshi iyo bita high level week, aho abayobozi b'ibihugu batanga izo mbwirwaruhame zabo, azaba ari hagati ya tariki 22 na 30 Nzeri 2025. aba hari icyo bita general debate, ariko urumva bazagenda bavuga gusa imyaka 80 irashize. Ngaho ibaze iyo myaka 80 iyo wafatanywa y'intambara kabiri y'isi, urebe intambara z'urudaca zihari hirya no hino ku isi, ariko abantu no kuvuga amagambo meza aryohereye asize amavuta, ariko byagera mu bikorwa bikaba amasigara cyicaro.
bikaba amasigara cyicaro kabisa, biraba amasigara cyicaro nibigera mu bikorwa. Amagambo menshi ariko ibikorwa ni bikeya, amagambo ni menshi ariko ibikorwa ni bike. Wakwibaza ngo biba byagenze bite kugira ngo habe amagambo menshi ibikorwa bibe bikeya? Kubera yuko intambara ishyamiranyije Palestine na Israel by'umwihariko umutwe wa Hamas yubuye kuva ku itariki ya 7 Ukwakira, nibwo yongeye kubura 2023, imyaka 2 igiye gushira ubwo Hamas yagabaga ibitero kuri Israel ikagira nabi ifatika bagira imbohe. Kugeza magingo aya abasaga 64,656 bamaze gupfa ku ruhande rwa Palestina naho ngaho mu gace ka Hamas, byo ariko mu ntara ya Gaza hari Hamas, umutwe wa Hamas korera, ariko nta muntu ubyitayeho. Nyakwigendera Papa Francisco yakunze kugaragaza ijwi rye cyane avuga ko abanya-Israeli bari gukora genocide muri Gaza, ariko ijwi rye ntiryumviswe. Afrika y'Epfo nayo yatanze ikirego mu rukiko, ariko nayo ntigize yumvwa. Ariko hari igihe kera bitinde bitebuke amateka ashobora kuzagaragaza ko ibyavugwaga ari ukuri kandi ibimenyetso birahari bifatika. Bivuga uyu munsi na mu myaka 31 mu Rwanda niko byari bimeze, abantu bavuga amagambo gusa ariko ibikorwa bikaba bikeya. Reka dukomereze kuri inkuru ivuga ko shampiyona y'isi y'amagare izatuma gare ya Nyanza ya Kicukiro yimurwa ikimurirwa ku irebero hariya kuri Canal Olympia. Polisi y'igihugu yatangaje ko mu gihe shampiyona y'isi y'amagare 2025 UCI Road World Championships u Rwanda rugiye kwakira ibikorwa bya gare ya Nyanza byose bizimurirwa ku musozi wa Rebero ahazwi nko kuri Canal Olympia. Ugabanya abava mu Bugesera murumva ko imodoka zizajya ziza zikakomeza zizamukura mu handi ujya kwirebero kugera kuri Canal Olympia. Ugabana ndi niho bazajya bajya guhagarara n'ubundi urabyumva, ariko hari aho bazajya bajya gutega bikabagora. Abantu baturi hari Nyanza kuvuga ngo razamuka ujye hariya kwirebero muri gare biragoranye, harimo intera, ahubwo byaho tukajya ku cyapa hepfo ukahagusanga. Ariko n'urujya n'uruza abantu bazabasabwa gukorera mu rugo rwo kugabanya abantu benshi mu mujyi kugira ngo irushanwa ribe neza nta nkomyi, kora ko hazaba hari abantu benshi baturutse imihanda yose. Gare ya Nyanza risanzwe iri ku muhanda Kigali Bugesera, umwe mu mihanda izakorerwa mu irushanwa ry'amagare ry'isi ya 2025 riteganyijwe kuva ku 21 kugeza ku 28 Nzeri 2025. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ISP Boniface Rutikanga yavuze ko kwimura gare ya Nyanza ari kimwe mu ngamba zafashwe hagamijwe umutekano n'imigenderekere myiza y'irushanwa. Ati kubera inzira izakorerwamo isiganwa gare ya Nyanza ya Kicukiro izimurirwa kuri Canal Olympia mu minsi iyo nzira izaba iri gukoreshwa. Muri ibyo birori kandi imihanda mikuru yo muri Kigali izafungwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Amashuri ntazafungura kandi abakozi benshi ba leta barasabwa gukorera mu rugo, niho bazakorera benshi. Twarabivuze ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda ivuga ko rwose ku 22 kugeza ku 26 ari gukorera mu rugo na serivisi zitangwa nkubone zizasubukurwa nyuma. Ati irushanwa ntabwo rigamije guhungabanya imibereho y'abanyakigali kuko hazashyirwaho inzira z'inyongera nyuma y'irushanwa, serivisi z'ubwikorezi zikomeze gusubira muri gare ya Kicukiro. Nyuma y'isiganwa nyine ubwo bazajya basubirayo, ariko nanone ubwo ngubwo urumva ko kazi ipo kabisa. N'irushanwa rizaba rihanzwe amaso n'isi muri rusange, ubundi hangaha niho Visit Rwanda yagombye kubigaragarira rwose. Ahubwo sinzi imihanda hano ya Kigali yagombye kubitegurwa neza, kora ko nibwo ahantu hazaba hameze neza kandi abanye ko ari gutegura batera amarange dodani bazikuyemo ibindi bikorwa bitandukanye by'imyiteguro, kuko ubu harabura iminsi mikeya cyane. Turi ku ya 11 ku ya 21 harabura iminsi 10. Ishyirahamwe ry'umukino w'amagare ku isi rero ryemeje ko iri rushanwa
rizanyuzwa kuri televiziyo mu bihugu 124 byo hirya no hino ku isi. Televiziyo y'u Rwanda kandi nayo irabiza biri muri izo ngizo. Rikazerekanwa kandi ku mashene mpuzamahanga 22. Televiziyo y'u Rwanda yo izaba yibanze, izindi zifatiriho amashusho yuko irushanwa rizaba rigenda. Uretse ibyo kandi hanitezwe umubare munini wazakurikirana irushanwa hifashishijwe ikoranabuhanga rya murandasi. Irushanwa rizaba ari ubwa mbere ribereye ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko rikabera mu Rwanda. Rikazakurura abarireba ku mateleviziyo barenga 330,000 ku isi hose bari kureba u Rwanda. This is Rwanda, this is Visit Rwanda. Nibirangira gutyo rero rizaba ari ryo rushanwa rikurikiwe n'abantu benshi kurusha irya 2019 ryabereye Yorkshire mu Bwongereza, ryakurikiwe n'abantu 329,000. Reka turebe ko mu Rwanda ryazaca gahigo rigahita riruta cyane risiga iryabereye muri leta nako mu Bwongereza. Birashoboka rwose, birashoboka. Niyo mpamvu nawe rwose iryo rushanwa ugomba kuzaba utegereza neza. Televiziyo yawe iri hafi, abatazaba bajya ku kazi, musabwa gukorera mu rugo, mugakorera mu rugo mugatanga umusaruro. Amashuri umva muri Kigali bazaba bafunze, ubwo abanyeshuri bazaba bafite umukoro kugira ngo ibintu bikurusheho kugenda neza cyane. Abantu baba bagomba kwiga. Abana ariko bazaba bari hehe? Abana urumva ko iminsi bazaba bamaze ku ishuri nayo si myinshi. Kubera yuko ku ishuri nyine bageze ejo bundi, bazaba babonye akaruhuko k'icyumweru. Ubwo ababyeyi abarezi barafasabwa guba bari kumwe n'abana kugira ngo babafashe mu masomo yabo, basubire mu masomo neza, kugira ngo muri icyo cyumweru nyine kitazaba imfabusa. Nako kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi ngo ateganya kuza mu Rwanda nyuma yo gucana umubano n'Ububiligi. U Rwanda rwafashe icyemezo gikomeye cyo gucana umubano n'Ububiligi nyuma yuko Ububiligi bwari bwarakomeje kugenda ahantu hose busopanyiriza u Rwanda, ariko nta muntu wagiriye nabi u Rwanda ngo bimugwe amahoro. Kugira ngo ndabeshya azajye kubaza uwitwa Costa Mutamba wahoze ari Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Niwe ntanzeho urugero, ariko ingero ni nyinshi. Ibinyamakuru byo mu Bubiligi rero nka La Libre Belgique biravuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Maxime Prévost ateganya kugira uruzinduko i Kigali mu Rwanda mu Gushyingo kwa 2025, mu Gushyingo ni mu kwezi kwa 11, aho ashobora kwitabira inama y'abaminisitiri ba Francophonie. Bikaba n'umwanya mwiza wo kureba ko umubano hagati y'ibihugu byombi wahagaze kuva muri Werurwe wasubira mu buryo. Kuva tariki ya 17 Werurwe 2025 u Rwanda rwacanye umubano n'Ububiligi ku mugaragaro nyuma y'amasaha make. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi ufatiye u Rwanda ibihano irushinja kugira uruhare mu ntambara yo muri Kongo. Ku butegetsi bw'u Rwanda rero nta gushidikanya ko guverinoma y'Ububiligi ariyo yari iri imbere mu gusabira u Rwanda ibihano hirya no hino ku isi. Ibyo nise ko yagendaga isopanyiriza u Rwanda, kubera ko Ububiligi na Kongo ni nk'umwana n'umubyeyi, bamwe bayita pare. Ububiligi ni pare, ubwo Kongo nyine yabyawe muri batisimu n'Ububiligi. Ku rwego rwo kwihorera rero, Brussels nayo yatangaje ko abadiplomati b'Abanyarwanda batagifite ikaze muri iki gihugu. Inatangaza ihagarikwa ry'imfashanyo y'iterambere u Rwanda rwari rwamaze no kwanga. Urayihagarika kandi yamaze kwanga, bayanze nawe urayihagarika. Yanyuraga muri Inaber. Muri urwo rwego rero kandi gutangaza ko Minisitiri w'Intebe wungirije w'Ububiligi akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga
azitabira inama ya Minisitiri y'umuryango mpuzamahanga wa La Francophonie abandi bakoresha ururimi rw'igifaransa i Kigali mu mpera zo Gushyingo 2025. benshi babifashe nko gutera intambwe ya mbere yo gusubiza ibintu mu buryo nyuma y'uruhererekane rw'imibanire n'amakimbirane hagati y'ibihugu byombi rumaze imyaka myinshi. Kura yuko uyu mwaka nibwo u Rwanda rwacanye umubano n'Ububiligi, ariko bimaze igihe nyuma yo Ububiligi bwari rumaze igihe n'ubundi bwaranze. Ambasaderi u Rwanda rwari rwaragiye n'ingingo yo guhagarara inyungu zarwo mu Bubiligi, Vincent Karega, wari umaze kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva ku mwana Bubiligi bwabyaye muri batisimu rero no kuntu Vincent Karega yaravuye muri Kongo byari bigoye, ariko u Rwanda rwo ruravuga ati niba mwanzi uyu nguyu nta wundi tuzohereza, ntabwo mudutegeka uwo twohereza. Kimwe rero mu bya mbere byaranze umwuka utari mwiza mu mibanire y'ibihugu byombi muri Nyakanga 2023, Ububiligi ubwo bwafataga icyemezo cyo kwanga kwakira ambasaderi u Rwanda rwari rwohereje Buruseli mu Bubiligi ari we Vincent Karega nk'uko nabivuze haruguru, wari wagenwe kuri uyu mwanya mu mezi make mbere yuko yaravuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bivuga ko perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo we wagiye mu batwi Bubiligi vuga bati rwose oya uyu muntu twaramwanze hano namwe none bimeze bite, ariko no gutegereza tukareba koko niba zaza, ariko ajya amenya ko Bubiligi igihe cy'ubukoroni ko Bubiligi cyararangiye. Ububiligi utajya kugira ibihugu ubukoroniza hano muri Afrika, u Rwanda, Kongo n'u Burundi, byari kuba bigoye ko cyari kuba ari igihugu rwose cyari kuba ari igihugu kiraho ngaho nk'ibindi byose birimo hariya ku mugabane w'Uburayi, biri aho ngaho nka Rubaniya na za ibihugu biri aho biciriritse. Mu majyepfo y'u Rwanda abanyeshuri barenga 53,000 bataye ishuri mu mwaka wa 2024-2025. Abanyeshuri ni benshi pe. Uramutse ugiye mu mibare 53,000 ukagabanya 8, 53,000 kugabanya 8, urabona ko ari abanyeshuri 6,625 muri buri karere byibuze. Ni benshi rero. Intandaro ni iyihe? Ko barataye ishuri ntabwo byagombye kuba bigarukira aho ngaho, ahubwo niki cyatumye bava mu ishuri, niki cyatumye bata ishuri. Inkuru yagombye kuba ishingira aho ngaho wundi. Niki cyatumye abana bangana gutyo ku mubare ari munini bata ishuri. Guverinoma y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose kugira ngo umwana w'umunyarwanda yige. Guverineri w'Intara y'Amajyepfo yitwa Kayitare ni meya w'akarere ka Muhanga. Kayitesi Alice yatangaje ko mu mwaka w'amashuri 2024-2025 abanyeshuri barenga 53,861 bavuye mu ishuri. Kuri ubu ngo abarisubijwemo bakaba ari 15,000. Ngayibaze none muribaza ngo 38,000 bindi bari hehe? Umuyobozi rero w'Intara y'Amajyepfo akaba agaragaza ko binyuze mu bukangurambaga bagiye bakora babifashijwe n'abafatanyabikorwa batandukanye ndetse n'abakorerabushake b'urubyiruko, imibare y'abana basubizwa ku ishuri iri kugenda yiyongera, kuko ngo abana baturuka mu miryango itishoboye bafashijwe gusubira ku ishuri banahabwa ibikoresho. None se mwari mutegereje ko bava mu ishuri kugira ngo musubire kubashaka mu bahibyo bikoresho babone kugaruka ku ishuri? Cyangwa abo bana icyo gihe ibyo bibazo bari babifite n'ubundi bari gufashwa mbere yuko bava mu ishuri? Abayobozi nabo baza nk'aba polisi bavuga ko ariyo muri filimi z'ibintu byarangiye, nabwo bari bakwiye kwikubita gashyi. Niyonshuti Jean Baptiste akaba ari umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa Buhimba, avuga ko bumwe mu buryo bwakoreshejwe kugira ngo abana bataye ishuri bagaruke ari ubukurikira. Ati iyo umwana asibye kabiri biba bitangiye gukabya, duhita duhamagara umubyeyi we iyo dufite telefone ye, ariko iyo tutayifite
duha agapapuro umwana baturanye, agatumiza uwo mubyeyi, umwana akaza tukamuganiriza kugira ngo adufashe uwo mwana areke guta umwanya aze yigane n'abandi. Guverineri w'Intara y'Amajyepfo rero Kayitesi Alice yasabye ababyeyi kohereza abana ku ishuri, ndetse anasaba ibigo by'amashuri gukorana n'inzego z'ibanze mu bikorwa byo kubagarura ku ishuri. Ariko ahangaha ntabwo nari numva umwotso ujyanye no gukandra kotsa impamvu yatumye bava mu ishuri. Akiti icyo dusaba ababyeyi nuko ababyeyi bakohereza abana ku ishuri, gusaba ibigo by'amashuri gukorana nabo neza kugira ngo umwana wasibye tumumenye, dukorane n'ubuyobozi dufatanye kumugarura ku ishuri no kumukebura kugira ngo asubire ku ishuri hakiri kare. Ntabwo bihagije. 38 mwahagarutse 15, 38 bari hehe? Imibare iriyongera ariko 38 ni byinshi mu turere 8. Imibare ku rwego rw'igihugu rero igaragaza ko abanyeshuri bataye ishuri mu mwaka w'amashuri 2024-2025 bari 167,778. Abamaze kurisubizwamo ni 44. Nawe nyumvira, abana 123 bari hehe? Batari ku ishuri bari he? Niki cyatumye bata ishuri? Naho ngani wagombye gushyirwa umwotso, niho hagashyizwe umwotso. Reka kandi mugaruka mu karere ka Karongi, iyi mpanuka yahitanye umuntu umwe ndetse n'ihene 30 ahitwa kuri Dawe uri mu ijuru, kubera ko nta hantu habi cyane, niyo mpamvu bahise Dawe uri mu ijuru. Urabizi ko Dawe uri mu ijuru ni mu masengesho abakristo gatolika basenga, ariko no mu yandi madini n'amatorero hari abarikoresha mu yandi matorero, ariko bakagenda bahindura amagambo mo gakeya. Bose bavuze ngo Dawe uri mu ijuru, ngo ubwami bwawe bwuze. Abandi bavuga bati Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Usanga cyitaro sangere kimwe. Imodoka rero yitwaye abantu 3 n'ihene 200 yakoreye impanuka ahitwa kuri Dawe uri mu ijuru mu karere ka Karongi. Hapfa umuntu umwe n'ihene 30 muri 200 yari itwaye, aho rizijyanye mu karere ka Nyamasheke mu isoko rya Rugari. Imodoka mu bwoko bwa Fuso rero yakoze impanuka ivuye mu karere ka Karongi yerekeza mu karere ka Nyamasheke, ikarakora impanuka mu mudugudu wa Rufumbereye, akagari ka Ngoma, umurenge wa Gishyita mu karere ka Karongi. Hise rero ashira mu mwuka, akaba yitwa Dusengumukiza Alexandre w'imyaka 30. Niba umuzi rwo wihanganisha umuryango muri rusange, akafite indangamuntu yatangiye Kabare mu karere ka Kayonza mu murenge wa Kabare, ndetse uzaba kiriho Arufa warutwaye iyo modoka, ndetse n'umugore witwa Nyirahabumugisha Anastasinate bakomeretse byohereje bajyana ku kigo ndabuzima ndetse bitabwaho barataha. Polisi ivuga yuko ikiri gushakisha umuryango wuriya nyakwigendera. Urabizi ko no ku munsi w'ejo habaye impanuka, aho twavugaga bati se hariya impanuka yabereye mu Burengerazuba Nyamasheke, nabwo umushoferi yasabye akanya bagenzi ati mundeke ndumva naniwe ndorukaho gatoya, baranga mu kurinzira ku murimo, aragenda imodoka yikubita ku giti kubera kunanirwa. Isomo kuri ziriya company zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Tukiri Karongi kandi, umusore arakekwaho gutwika amafaranga 2,500. Amafaranga nubwo uyafite buriya witwa ko ngo amafaranga ngo yafite ngo tunze waba utunze yaba ari make cyangwa menshi, ari amafaranga ntabwo ari ayawe. Amafaranga ntabwo ari ayawe, amafaranga ni ay'igihugu. Wowe utwika amafaranga gute? Yitwa Niwamwungeri Eric w'imyaka 21 y'amavuko, afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwa Gashari mu karere ka Karongi, akurikiranyweho gutwika amafaranga y'u Rwanda 2,500 n'ibindi birimo amajerekani 2 arimo ubusa, inkweto za mushikiwe, kumena urugi rw'irembo n'amategura 5 yo ku nzu y'iwabo ariko banza ari yahanzweho. Muturage w'umudugudu wa Kigarama akagari ka Gashari muri mu murenge wa uwo musore akomokamo rero yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya ko yaramaze ibyumweru 2 avuye i Kigali, aho yabaga batazi icyo yahakoraga, banza yahavuye hari naho bitagenze neza.
cyangwa yarahavanye uburwayi bwo mu mutwe. Cyane twavugaga ejo banza hano nabivugaga yuko mu bushakashatsi bwakozwe mu mujyi wa Kigali abakozi 187 mu mujyi wa Kigali ngo rwose bagize ibitekerezo bishaka gutuma biyahura. Harimo n'abagize ibyo bitekerezo, harimo n'abarenze aho ngaho bategura n'igikorwa, harimo n'abagerageje kugikora. Kubera iki bibazo ubwo bakoresha mugomba kumenya namwe uko mufata abakozi banyu. Hari igihe mubafata nk'inyamaswa, hari igihe mubafata nka pundra, ariko nabo n'abantu bafite agaciro bagomba kwitabwaho. Kandi uwo muntu ufite mu biganza aragutekera akakumesera inzaga yikoropa, akajyana umwana ku ishuri akamuheka, akamuha amata, rimwe na rimwe akamuha n'akabereke, kandi ubwo nyina arakamwimye. Mukozi aronse umwana wawe, nawe ngo arabyaye rero. Urumva umusore nawe ntibazi iki cyamuvanye Kigali n'impamvu yaza afite iyo myitwarire. Ariko ntabwo byari bikwiye ko urubyiruko rwo mu bikorwa nk'ibi ngibi. Gutwika amafaranga ni icyaha gihanwa n'amategeko, ntuzabikinishe na gatoya. Nabo kandi hari abanyarwanda 284 batahutse nanone bavuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nkuko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi. Bivuga ko 284 batashye bagize imiryango 93 biganjemo abari bamaze imyaka irenga 30 mu buhungiro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Baje basanga ikindi cyiciro cyagiye gitaha, harimo batashye mu kwezi kwa 5, batashye mu kwezi kwa 8. Mu Rwanda ni amahoro kandi u Rwanda ni rugari. N'abandi bari hirya no hino mu kwisi mu bihugu bitandukanye bifuza gutaha mu Rwanda. Mu Rwanda ni amahoro kandi u Rwanda ni rugari, bitandukanye n'imvugo za kera avuga ko mu Rwanda rwuzuye ngo bimeze ngo nk'ikirahure cyuzuye amazi uramutse utsutsa ahandi yameneka. Gute se u Rwanda zari miliyoni zingahe? Su miliyoni 15 ko zirutuyemo hari ikibazo gihari. Kadusoreze mu bijyanye n'imyidagaduro aho Ariel Ways na Babu batawe muri yombi na polisi y'u Rwanda. Abastari mugomba kuba akarorero, mugomba kuba intangarugero ku bandi, mukaba nkore neza bandebereho, kubera ko amazina yanyu abenshi baba bafataho icyitegererezo. Muvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Rutikanga Boniface yemeje ko abahanzi babiri aribo Balabala Horneteta wamenyekanye nka Babo ndetse na Ariel Ways bafunze. SP Rutikanga Boniface yemeje ko aba bahanzi batawe muri yombi mu mpera z'icyumweru gishize nyuma yuko bafashwe bapimwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe basanga bakoresha ibiyobyabwenge. Bahanzi bacu abakobwa beza bari b'u Rwanda bazabyarira u Rwanda bakaruhekera, nabo bakoresha ibiyobyabwenge, ntabwo bikwiye. Bombi bakabafungiye rero kuri station ya polisi Remera hamwe n'abandi 5 amazina yabo atarigeze atangazwa. Mu bahanzi rero utashatse ko amazina ye atangazwa bw'ikinyamakuru Kigali Today ko aba bombi tabwa ryabo muri yombi ryabaye riturutse ku kavuyo bateje aho bari mu kabari, aho bari kuri apartment, nano bari mu kabari kuri apartment Nyarutarama, bituma nyiryo cumbi yiyambaza inzego z'umutekano. Inzego z'umutekano muri abafashwe rero harimo abakoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi ndetse n'icya kokayine. Abahanzi n'urumogi, abahanzi n'ikiyobyabwenge, sinzi uwabaroze ibyo bivuna muheto n'abandi yego, ariko kukisa abahanzi ari abantu basobanutse bagombye kuba batanga isura nziza, batanga icyitegererezo ku bandi. Ibihano rero ku muntu ukoresha ibiyobyabwenge n'urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo itemewe n'amategeko, umuntu wese anywa, witera, uhemuka, wisiga cyangwa ukoresha ubundi buryo ubwo ari bwo bwose ibiyobyabwenge n'urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko ahanishwa igifungo kiva ku mwaka umwe kugeza ku myaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku mafaranga ibihumbi 50 ariko bitarenze 500. Mwumva abahanzi bacu rero. Umuntu wese rero ukora, uhindura, winjiza, ugurisha mu gihugu ibiyobyabwenge n'urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko ahanishwa igifungo kuva ku myaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku mafaranga 500 ariko atarenze kuri miliyoni 5.
bikorwa bivuga muri icyo gika cya kabiri cy'iyo ngingo kandi mu gihe bikozwe mu rwego mpuzamahanga ibihano byikuba kabiri. Ngaho namwe mwumve ibijyanye n'abo basitari dufite. N'amakuru twe gutegura ntacyo yahinira, reka tugaruke mu kanya gato twinjira ku nkuru y'amakuru ijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, aho hagiye kuza ubwisungane mu kwivuza bwa VIP. Ese nawe barizwa muri VIP? Waba wifuza kubaka inzu ikomeye kandi iramba ku rwego rw'uko n'ubuvivi bwawe buzayituramo? Wasiri Construction